Rwanda Premier League iraza kubona inote ku munsi w'ejo. Inoti ibona iraza kuzigabana na Rayon Sport. Amakuru mfite nuko Rwanda Premier League iri buhabwe amafaranga menshi kurusha Rayon. N'ubundi ligue ntabwo yafata amafaranga angana na club. Yego. Icyo mbaza. Rayon irasigarana banki y'Abanyakigali na Jairut itakaze uruganda n'ikibuga biraza kwigwa maho. Ese uruganda gufata Rwanda Premier League rukaya amafaranga menshi rutigeze uruhareyo biraza kuba inyungu ku ruganda kurusha uko rwakagumanye Rayon Sport? Uruganda kujya gufata ligue nkeka ko narwo ruzi inyungu ibirimo. Icyambere cyo nuko rwabonye ko isoko ryo mu Rwanda rifunguye. Navuga ko kuba rifunguye rero hari icyo bisobanuye. Kuba isoko ryo mu Rwanda rifunguye hari icyo bisobanuye. Mbere abizi gahunda zari banje kuzamo za politiki zisa nkaho zigendanye na gahunda z'ububirigi, ababirigi mu Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo urabyibuka. Ariko kuba bitarakomye mu nkokora uruganda rwo mu Nzove nicyerekana ko hari u Rwanda rafunguye hari ukuntu amarembo afunguye.